I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati Free Fire. Dugo nije bilo videa zato što sam ja bio retardiran i nisam se sjetio da trebam snimat video. Tako da ispričavam se, neće biti ovako dugi stanci više, ali ne znam koliko će to biti moguće, ali vidjet ćemo. Nemojte se na to obazirat. Kao što sam rekao, danas ćemo igrati Free Fire. Možda malo više. Evo, nešto sam dobio. Ovo ću klikati. Dobro, i sad samo da... Evo. Dobro, možemo sad startati game. Ovako, ova epizoda nema facecam zato što bi nabila malo. Evo ga, počinje game. Inače, ako vam se sviđa to smo se sad sve dogovorili i idemo sad igrati. Gledam na ove kuće. Što sam dobio pištolj i kao neki dobio sam AK. Vidim lika na mape, oprostite slučajno što okrenuo, to me nerviram. Isluči nakon ovog game. Dva lika, jedan me puca, vidim da ne puca. Samo malo da ja okrenem ovo. Makar je još 3 lika. Pozdrav ljudi, s vama. Pade. Dobro. Jedan kill. Pozdrav ljudi, s vama i koji sam gdje se ovaj skriva? Možda iza šta. Film je 7 kilo.
luka. Dobra, ajde uzbiljno idemo sve. Kuća. Lika, čovječe, se spusti. Evo, pucam nekud. Ja ne vidim od kuda. A di se nikada? Ja sad sam skužio. I puca me jedan od izaš. Taj je mrtav. Dobar, da. Ne znam što ima. Ubija jednog sa sveta. Skar. Što? Skar. Ja imam sniper. Ha da. Čekaj. G18. Drugima pušku. E sad, onaj lik što me od zove. Oprosti ako sam slijep, ali stvarno ga ne vidim. Imam malo HP-a i sad je. Ovo sam iz danger zone. Najbolje nešto da ne. Znam da ovo nije pamet. Shit. Idemo tamo. 30 sam. Ima sam 3 Jedno sam skinja shield. Sad. teta. Loše. I... Hoćete da odigram još jedan game? Ili da sad završim? Pa, ajde završiti ovdje video. Pa se vidimo u sljedećem videu. Ćao.